probudiš se mokra. Nije da se postepeno znojiš, nego ti se samo probudiš preplivena. Da. Preplavljena vodom. Jel to? Da. U jednoj vodi. Bok Lidija. Bokić. Stigle smo do druge epizode. Evo nas u drugoj. Čekaj, jesi skužila kad sam rekla Bokić da se vidi da sam došla iz Zagreba taman? 3 dana u Zagrebu i odmah sam počela pričati o umanjenicama. Ne. To ću samo da pokvarim ljudima kako su meni pokvarili kad su mi skrenuli pozornost na to da ljudi u Zagrebu sve pričaju o umanjenicama. To je i meni bilo prvi put. Parkić. Nisam imala tu percepciju do sad. Nisam ja, ali sam počela sad kad su mi skrenuli pozornost, sam shvatila da kad sam počela primjećivati, shvatila sam da to stvarno radimo jako puno. I za neke stvari koje sam mislila da su normalne, neke riječi tipa Parkić. Da. To je isto umanjenica. Da. Uglavnom. Istina. Fun fact. Jesi dobro? Na ovih 29... Ljeto u Berlinu. Ljeto u Berlinu 29 bez klime. Da. Mislim, bilo gdje u Njemačkoj bez klime. Ljeto uglavnom, da. Neću se žaliti zato što do prije 4 dana nisam znala da li će biti ljeto u Berlinu. Tako da, bring it on. Danas pričamo o spavanju. Da. S obzirom da smo obje malo uspavane, mislim da smo zato je ton ovako nježan. Da. Poziva na umirivanje. Slušajte ovo prije spavanja, ovaj podcast. Samo se nama neće biti tako dosadan. Kako ti spavaš? Ja spavam dobro sada. Zapravo zadnjih par dana, to sam ti mislim čak napisala u poruci negdje, da sam imala svoj skor na Oura Ringu gdje ja pratim svoje spavanje od čak 95 od 100. Ne, to nije kruna, to je krunčina koju sam dobila. Baš sam kraljica spavanja već zadnjih 5 dana. Iako čudno, s obzirom da sam bila doma kod svojih. Pa rekla bi da bi bio ispod. A možda i zbog toga, da. Čudni su ti psihički putevi. Ali spavam dobro, što naravno nije bila situacija prije. Koji su bili tvoji izazovi? Kod spavanja? Mislim... Prvo bih rekla da ja mislim da nikad nisam bila naučena pošteno koliko je važno spavanje i kako zapravo dobro spavati. Nije to nitko. Kreće, da, baš to. Mislim da ta edukacija krene puno ranije. Mislim da sustav nije napravljen sa maltretiranjem djecu da idu u školu rano i tako to. Neću ulaziti u te priče. Ali... Prvo ćemo se odreći spavanja. Ako se nečega u danu trebamo odreći, mi ćemo se generalno odreći prvo spavanje. Jer spavat ćeš kad umriješ. Da, spavat ćemo kad umremo, da. Tako da ja mislim da nikad nisam imala baš zdrav odnos sa spavanjem, međutim, i onda pogoršao se jako kad sam krenula raditi u konzultingu, znači, mislim, prosjek mi je bio tipa 5-6 sati dnevno. 5 bi ja čak više rekla nego 6 i bila sam uvjerena da je isto to ok i da normalno funkcionira. Da sve možeš. Da, tako žena, je. Majka, kraljica, sposobna. To sam ja bila i još uvijek jesam, ali sam sad, ja mislim da sam sad više, sad spavam i sad vidim koliko zapravo sam puno više žena, majka, kraljica nego što sam bila prije. Nakon što sam otišla iz konzultinga, imala sam taj jedan period gdje sam se napokon kao naspavala i tu sam već počela uvoditi nekakve malo regularne, nekakve stvari koje su mi pomogle da malo normaliziram, da dobivam malo kvalitetniji san i sve to. Međutim, pošemerilo mi se to, kažem, prije 1.5 godina, kad sam krenula opet u perimenopauzu i kad sam, ne opet, nego kad sam krenula u perimenopauzu, gdje mi se zapravo san pogoršao i to tako da nisam mogla zaspati, počela sam imati te anksioznosti. Čekaj, to si anksioznosti počela imati prije menstruacije uglavnom, je li tako? Tako je, znači par dana, od 1 do 10 dana prije menstruacije, obično bi bila ležim u krevetu, umorna sam i najedanput samo nekakva jeza te prođe, o ničem. Daj to malo, molim te, više objasni. Šta to, znaš,
ljudi često znaju reći žene, pogotovo anksiozna sam, ali nekako to ostane kao nekakav apstraktan pojam. Ali kako se to manifestira, ta anksioznost prije spavanja? Jel ti tipa lupa srce, uđe neki nemir u tebe ili je vezano za neke konkretne misli? Ne, mislim, jedno i drugo. Počne obično tako, kod mene osobno je, znači, počne sa tim nekim osjećajem jeze, onda si počne misliti se, Bože, zašto mi je sad to? Onda mi dođu misli, Isuse, možda mi je zbog ovog. Onda krenem dumat po tom nečem. Onda ti samo taj krene začarani krug gdje to ide jedno drugog i sve gore i gore. Ako mi dođe do mislim, ako bude baš loše, dođe mi do toga da mi stvarno počne lupati srce. Onda si mislim, ok, idem ustati se, idem na WC, idem popiti vode, malo da se smirim, onda se nekako smirim, eventualno zaspim, da bi onda spavala tipa, ne znam, 3 sata, 4 sata do, ne znam, nekih 2, 3, 4 ujutro kad se probudim, ali kao otvorim oči, probudim se, nije da se blago razbudim, nego otvorim oči, probudim se, obično moram na WC i onda imam problema, hoću zaspat, neću zaspat, ali još gore od toga je kad se probudim, pa samo u jednoj vodi. I to su ta moja noćna znojenja koje sam imala, koje su baš bila strašna. I mislim da sve ovo prije čak ne bi ni toliko obraćala pozornost, iako već sam spomenula prije da nisu to bili periodi u mom životu kad sam imala jako stresna razdoblja, tako da mi je bilo i teško uopće shvatiti šta se događa. Ali prvo to sve povezujemo nekako sa stresom. Da, uvijek je stres. To je nekakav stres. Da, i onda kao sigurno je. I onda kažem, na to ti se nakalemi taj, to noćno znojenje koje je grozno. Jer se da, ti si baš imala ja sam imala gola voda, mijenjanje plahta svaki dan 4 dana za redom. Prije menstruacije, sušiš, imam znaš, između madraca i plahte, ne znam šta je to, što se kupi u Ikei. Ja recimo kupim u Ikei. Znači, mokro. I on to sušiš. I on svaki dan ista priča. Mislim, već misliš da si lud. Znojiš se, a ne mršaviš. Razumiješ? Znači, najgore. I to mi, znači, tu je i sad, kako da se ti ujutro digneš i da si ti normalna osoba nakon toga. Znači, onda si ti, ja sam 5 dana u apsolutno kroničnom umoru i van sebe psihički. Slušaj, se sjećaš kad sam ti, nedavno je to bilo kad sam te nazvala i rekla, ne znam, smo negdje bile, Lidija, ja sam se sinoća znojila. I onda je bilo, jesu li to noćna znojenja ili jednostavno mi je sad plahta predebela. Na kraju se ispostavilo da je ipak mi bilo previše vruće zbog plahte s kojom sam se pokrivala. To je dobra tema. I onda smo raspravljali o tome kad ti je vruće, a kad si se zaista oznojila zbog hormonskih promjena. Tako, ja mislim da je nije provjeren nije provjerena znanstvena činjenica, ali mi smo zaključile. Da. Kad ti je vruće, automatski se kreneš otkrivati. Ja mislim da ti je podražaj. Probudiš se, imaš nekakav podražaj i onda se otkriješ. Svjestan si toga, meni je vruće, trebam nešto napraviti. Jer mislim da to je taj neki vjerojatno put gdje ti tijelo može regulirati temperaturu na normalan način, kako regulira kad je vani vruće ili hladno. A ova noćna znojenja je kad ti se doslovno prekuha ti se organizam iznutra, zato što ti padne estrogen brutalno i jednostavno ključaš. I nije isti podražaj. Probudiš se mokra. Super mi je bio test to da sam bila u periodu koji nije mi bilo stresan period u životu i znala sam da nešto se događa. Odlična stvar, navodnici. I bilo to što je bilo blizu ciklusa, pa sam znala da je vezano uz ciklus. Blizu menstruacije. Da, tako je, povezano uz samu menstruaciju u ciklusu. Tako da to mi je pomoglo i pričala sam već, zapravo su mi ti simptomi kod spavanja i to konkretno noćno znojenje najviše bili ukazali na što da ja sam zapravo možda u perimenopauzi. Ja ipak nemam na kraju noćna znojenja, još uvijek ih nemam, ali ja sam moje prvotno nespavanje je bilo nakon poroda i to je bilo usko povezano sa brigom o djetetu i bilo je normalno, ali već nakon neke 2,5 godine kad su se stvari stabilizirale sa spavanjem, dojenjem i svim tim. Beba spava, ja ne spavam. Ona zaspe, ja ne mogu zaspat. Ona se ne budi, ja se budim. Ja moram, 4-5 puta po noći na WC. Nema nikakvih infekcija.
nemir. Da. I ušla sam u neki začarani krug kad sam vidjela da šta god sam ja radila u tom trenutku meni nije pomagalo. Ništa mi nije pomagalo. Šta si radila u tom trenutku? Pa ja sam ti samo kao i do prije tog perioda i perioda prije djeteta, ja bi išla spavati misleći da ću ja sad spavat. Aha. Kužiš, normalno kad ideš spavat da ćeš spavat. Tako mi je bilo prije. Nisam se nešto previše morala truditi oko toga. I jedan dobar period vremena sam i dalje živjela u uvjerenju da ja sad samo trebam ići malo ranije leći i da ću ja sad spavat. Jel beba spava, ja ću sad spavat. Zašto ne bi spavala? Uvijek kaže znači ako si umrla, odi danas ranije leći. Da, to je to. To je to. To će riješiti sve tvoje probleme. Ili I to jednom, odi danas i to je to. Da. Ali ta jedna navika koja sam mislila da će biti dovoljna i nekad je zaista bila, više nije urodila plodom. Tako da sam trebala ponovo učiti spavat. Evo, ja bi to tako rekla. Ja bi rekla, čak u mom slučaju čak nije ponovo učiti spavat, nego učiti spavat, jer kažem mislim da uopće nisam znala kako kvalitetno spavat prije. Da, ali znaš, znači prije, recimo to prije, nazovimo sad to razdoblje prije perimenopauze, hormoni nam služe u tom smislu i ne vode bitku protiv nas, nazovimo to tako. A jesi li znala da čak 40% žena u perimenopauzi prijavljuje probleme sa spavanjem? Znaš, to smo 40, kao 40, ok, mi smo uvjerene da je puno više i da je puno naravno žena koje ne prijave. Na mom uzorku, znači moje prijateljice i žene s kojima ja pričam. Nijedna ne spava dobro. Da. Nijedna ne spava dobro. Da. I sve se žale na spavanje. I da ne mogu zaspati. I da se rano ustaju. I da se puno bude. Mislim, sve, samo da se reći, znači nije sve šta radiš, nije sve zasluga samo hormona, ali baš je stvar u tome da ti u tom periodu kad imaš sve šta se događa, ti hormoni još ne olakšavaju. I mislim, ima svi, zato što ti u tim fluktuacijama koje ti se događaju u perimenopauzi, znači, tvoj tijelo se apsolutno izgubi šta je tebi normalno spavanje. Znači, izgubi to reguliranje temperature po noći, izgubi to da se opustiš prije, da se smiriš, da imaš tu noć koja ti prolazi smireno da bi ti se onda zapravo ujutro, da bi se razbudio. Znači, ti normalni od cirkadijskih ciklusa do nekakvih drugih stvari koje ti potpomognu da imaš kvalitetan san normalno, su ti sad pošemereni. Tako da ja razumijem, ako ti možeš stvarno imati stres na poslu i od stresa ti stvarno je teško zaspati, samo bude još gore ako si u perimenopauzi i onda još hormoni igraju protiv tebe. Da. I sad je neko vrijeme kad moraš se početi ozbiljno baviti spavanjem. Da. Teško mi je zamisliti da ti je išta u životu optimalno ako ne spavaš kvalitetno i dovoljno dugo. Ti kad si neispavan, niti jedeš dobro. Meni je, kad se dignem nakon 4 sata, jedu mi se sranja. Ne da mi se vježbat sigurno. Ništa ti se ne da. Nemaš volje za ništa. Provodim vrijeme, kužiš gledajući Netflix, što je isto ok jednom, ali kad ti to postane praksa, ne. I često puta žene, mislim, pogotovo ako imaš i djecu, posao, radiš, imaš normalan život. Da, imaš. Noć je jedino vrijeme kad se ti zaista odmaraš realno. Da, pa kad bi se trebala je odmarati. Jedino kad ti zapravo mozak se odmara. Da. Čitala sam, ali znala sam ti to intuitivno. Znala sam kad sam, naravno, kad rodiš, onda ti kažu, pa dobro, spavat ćeš kasnije. Naspavat ćeš se nekad kasnije. Ali ja sam ti znala, intuitivno sam znala da to nije nekako logično i da nije moguće. I onda sam baš čitala da za svaku neprospavanu noć, recimo ako si spavala samo 4-5 sati, ti treba 3 do 4 noći da nadoknadiš tu jednu noć. I to ne samo, nije dovoljno da spavaš duže, nego moraš sparat kvalitetno i ulazit u točno određene faze sna da bi se oporavak dogodio. Sad već ulazimo malo u te tips and tricks ili hacks koje možeš raditi. Ajmo hacks. Znam da smo oba dvije napravile dosta po tom pitanju. Da. Šta si ti prvo?
Prvo, što sam i to sam počela prije perimenopauze definitivno implementirati, a to je uvela sam dosta strog raspored spavanja. Dobro. Što znači da sam si uvela kad idem spavati, kad se dižem. Dobro. Konkretno vrijeme, znači idem između 10 i 11 i dižem se oko 7:30 ujutro. Znači imam nekakav plus minus pol sata tu, ali to mi je pravilo ne od ponedjeljka do petka, nego od ponedjeljka do nedjelje. Znači svaki dan ista stvar. Nema više ponedjeljak do petka crknem pa se odmorim u subotu. Ne, i plus sad i osjetim da to više ne funkcionira. Tako da kad sam uvela taj raspored, bilo mi je teško, prvih par tjedana mi je bilo teško, pogotovo to kad u subotu mi zvoni znači, alarm. bez obzira na sve, ti se dižeš oko 7:30. Da, znači 7:30 mi je onak neko vrijeme i prvih par tjedana baš mučilo me, 7:30, subota i nedjelja, rađe bi se gledam i zašto sam si to napravila. Međutim, stvarno recimo 4-5 tjedana poslije sam se užasno navikla i sad bi mi ne mogu ni sad ostati spavati, automatski se dižem subotu. Ja mogu. Uza sve hekove. Možda nisi konzistentna. Pa nisam konzistentna namjerno. Da. Zato što i dalje imam taj PTSD od nespavanja, užasno postanem nervozna. Još uvijek imam osjećaj, iako je situacija puno bolja, da treba mi taj osjećaj da ja mogu spavati koliko ja hoću. A to nije slučaj. I znam da mi to čak i ne čini dobro, ali uglavnom, ja sam isto počela, trudim se da uvijek idem spavati prilike do 10 sati i sjetila sam se, to sam kampanjski radila pa brat u zadnjih 10 godina kad sam prvi put bila kod doktorice Sanje Toljan i kad mi je ona rekla moraš ići spavati u 10, a ja u 10. Ne mogu. Ko ide spavati? Ko ide spavati? A sad svi idemo spavati. Da, sad idemo svi spavati u 10. Ali, meni to tad nije bilo dovoljno. Ja sam počela spavati sama. Takozvani sleep divorce. Bez muža, bez djeteta. Da, najbolje spavaš zapravo sam. Da, jer sam nisam se nikako mogla umiriti spavajući uz dijete, jer uvijek imam taj neki alarm da ako se ona probudi da sam ja ta koja će joj, dati vodu ili šta god treba. Međutim, kad se makne, nemam to. Evo, to je nekakav psihološki moment. Da, neki psihološki moment koji još uvijek imam. Tako da sam ti počela spavati sama i išla sam spavati oko 10. Što je meni za 10 bilo? Znači, ja sam uvijek kad sam slušala tak ljude koji idu spavati oko 10, mislim, bože, koji luzeri, neće spavati u 10, ja sam mlada, di ću ja ići spavati. A ja sam ti to mislila za sve što ćemo ja i ti u ovom cijelom serijalu reći. Da, mi smo sad kako bi, vjerojatno bi nas u Hrvatskoj smatrali babcima. Ja sam jako sretna. Ja sam ti to mislila, dotaknut ćemo se, sjećam se kad je Gwyneth Paltrow rekla da ona jednostavno te kasne večere, da ona to više ne može. Da ona ne ide na kasne večere. Ja sam mislim, majko mila, what a life, kakav ti je to život, ti ne ideš na večere. Da, baš da taj evo nas. Znaš što je meni pomoglo? Meni je pomoglo jer mi je sam na kraju skužila da mi pomaže. Pa, to kad se uvjeriš, ali trebaš tu mentalnu barijeru proći i dođeš, ići spavati u 10 ne znači da sam stana baba koja ide spavati u 10, nego actually se bolje osjećam. Pričaj mi o večera, spomenula si večeru, Gwyneth Paltrow večere, ja potpisujem sve što je ona rekla. Ja potpisujem, da, evo nas tu smo. Ajmo pričati o večerama. Kaj večeramo, kad večeramo? S obzirom da se i jesam zadnjih 4 godine borim i sa svom inzulinskom rezistencijom. I onda kad sam nekako učila kako se trebam hraniti, šta je ono što meni služi, shvatila sam da mi je večera najvažniji obrok u danu. Prvo je izuzetno bitno da je imam i da je ne preskačem. Druga stvar je da je način, ono što jedem za večeru su uglavnom proteini i s naglaskom na zeleno lisnato povrće. I ono što mi je definitivno pomoglo da večera kod mene nikad nije kasnije od 7 sati. 7 sati na večer. Da, to je, ja isto gledam da je minimalno 2, idealno 3 sata prije nego idem spavati. Da vrlo laički kažem,
vidim koji mi je efekt. Ako jedem prekasno, puna sam, teško mi je zaspati. Baš mi bude teško na želudac. Drugo, ako jedem stvari koje su mi, tipa konkretno kod mene, ti ugljikohidrati, ja ne jedem inače puno, ja više sam protein person. Ali kad jedem te ugljikohidrate, možda baš zato što nisam tipično da ih ne jedem, jako mi je, baš mi još mi je teže na želudac. Ali koje ugljikohidrate, na što misliš? Mislim doslovno, mislim na one klasične ugljikohidrate tipa kruh. Koje ljudi percipiraju kao jedino tipa kao ugljikohidrate. Kinovu ne, ali uglavnom zato jer mi ali brokulu da. Brokulu da, ali evo, ja to osobno recimo nikad ne jedem za večeru. Ali ja jedem za večeru vrlo jednostavno meso i zelenu salatu. Ili riba i zelena salata. Okay. To je moje. I zato što mi je to moj organizam najbolje procesira. Da. Daj mi reci alkohol. Znala sam da će sad to doći. Zato što je bitnije da ti pričaš o tome nego ja. Ja sam ti prije neki godinu, malo više u potpunosti prestala piti alkohol. Jer sam istražujući svoju inzulinsku rezistenciju došla do 2 zaključka. Prvi je da ga slabo metaboliziram ili možda točnije rečeno da sam ga počela slabije metabolizirati. A druga stvar, mene je alkohol počeo činiti anksioznom. Znaš kako se neki ljudi nakon kave tresu ili imaju osjećaj da se tresu, pa tako ti je meni počelo biti od alkohola i s obzirom da sam bila u tom nekakvom, ajde nazovimo ga oporavku, rekla sam ok, za mene više nema alkohola. Ti si tu puno striktnija od mene. Ja sam puno striktnija zato što jednostavno nemam taj luksus da se oporavljam od alkohola. Želim podijeliti da sam doživjela užasno neugodne reakcije svaki put kad bi rekla da ja neću piti alkohol. I to bi uvijek bilo... To, samo malo, znači, realno više smo ih doživjele u Hrvatskoj nego što smo doživjeli tu. Više sam i gotovo 100% neugodnih reakcija sam doživjela u Hrvatskoj. Tu jednostavno nikog nije briga ako kažeš da nećeš I malo je jača ta kultura da se malo je jača kultura, da. Što se tiče alkohola, pogotovo uz večeru, ručak, i nude se jako puno bezalkoholnih opcija. I u Berlinu. U Berlinu. To ti je bilo... pa zašto nećeš, pa samo jednu trudna čašu, jesi li obavezno, jesi li trudna, moraš imati nekakav opravdan razlog, nije moguće da si to odluči. I to ne možeš pošten razlog. Čak i ako si na antibioticima, mislim, možeš malo. Da, onda idu teorije. Možeš ako antibiotik si popila prije 2 sata, prije 3 sata, ako ćeš ga... Da. Onda pa ajde samo jednu čašu, pa samo da nazdravimo, pa i ne trebaš se opravdavati, ali opravdavaš se. Dovedeš se do toga da se opravdavaš. Čak sam jedan put isto prošlo ljeto uzela sam čašu vina i pravila sam se da pijem jer mi je bilo ja ne mogu još jedan put ponavljati jedno te istu priču i opravdavati se zašto ja ne pijem alkohol. To je ali legit hack. A ti? Ja nisam toliko stroga, ali definitivno, mislim, ja izbjegavam alkohol iz razloga jer baš mi loše sjeda. Sjeda mi loše, znači, pogotovo kad ja se volim zvati da sam ja day drinker, jer kada pijem preko dana mi je bolje nego preko noći, jako sporo sam počela metabolizirati alkohol, jer osjetim definitivno užasne posljedice dan iza. Posebno crno vino, je li tako? Ne, i bijelo. Znači vino. Vino baš loše procesuiram. Mislim, počinjem, ako pijem na večer, imam jake te srčane, jako mi brzo srce udara, jako mi je teško zaspjeti od toga i onda i recimo ako pratim na glukoznom monitoru, recimo ako si pratim šećer, znači katastrofa izgleda tokom noći i onda što mi je zapravo najgore je idući dan gdje nemam onaj klasični mamurluk, digneš se pa ti pogledam, ne, ja se dignem i meni valjda toliko mi se sporo metabolizira da meni postane biti loše tek tipa iza podne i onda mi postane toliko loše da je onaka reakcija ko da imam trovanje želuca, znači izlazi mi na sve strane. Znači, i ovo je stvarno istinita priča. Zato što si ti reakcija. Nekoliko puta mislila da si se otrovala hranom. Ja sam bila uvjerena, ali onda čudno ti je, Bog te znači sad
treći put, ja opet nakon večeri kad sam pila, opet imam trovanje hranom. Hranom, da. Tako da nije bilo to, bio je alkohol, zato sad, mislim, ali ja i dalje... Piješ pametnije? Da, pijem pametnije, pijem ono... Ok, piješ manje? Da, pijem, znači prvo pijem pametnije u smislu pijem preko dana, drugo ne pijem na prazan želudac, treće znam koji mi je alkohol bolji, koji loši i pijem stvarno kad mi je baš gušt pit i ne pretjerujem. Ne mogu tvrditi da postoji količina alkohola koja je dobra, ne postoji, ali mislim da možeš živjeti zdrav život da popiješ čašu alkohola i sad to je točno to ti kažeš nemaš luksuz da se oporavljaš idući dan. Ja nemam djecu, ja imam luksuz da se mogu oporavljati idući dan, ali svaki put iskreno idući dan ako mi bude loše, bez obzira na sve te heks koje radim, si dalje mislim, znači nikad više, brate, ovo. Tako da, ja znam da ću ja doći jedan dan do toga da ću prestati piti. By the way, mislim da postoji super bezalkoholnih opcija. A ja ti mislim da ću ti ja jedan dan doći do toga da ću ti pit. To ti ja mislim. To kako ja mislim da ću jedan dan se vratiti pušenju. Tipa sa 70. Da. Ali dobro. Ne, ja ti stvarno mislim da jedan dan, kad budem u nekoj drugoj fazi života, kad budem imala malo više vremena za sebe, da ću tu i tamo popit čašu proseka ili šampanjca ili neki možda ili ne znam, ali to ti ja razmišljam. Okay. Nekad ću si to moći priuštiti. Mislim, to je taj kad si starije, da ja isto imam šta čem ću se vratiti, ali mislim da ću u bližoj budućnosti prestati. To je moja predikcija. Da ću u bližoj budućnosti morati izbaciti. Ništa, ti ćeš pušiti, ja ću piti. Ne, vratit ću se ja i cuganju poslije. Sa 70 sve igram. Ali moja situacija je doslovno ja si to ne mogu priuštiti. I već smo komentirale kako je najgore što su napravili zapravo za alkohol, posebice za crno vino, da su ga učinili ne da je dobar, nego da je čaša crnog vina zdrava. Da, apsolutno. Što nije točno. Znači, najbolji PR ikad, ja najbolji mislim. PR ikad, da. Ali dobro, jedno se vrijeme mislilo i da je pušenje ok. Bile su reklama i da je pušenje ok, dok nije. Mislim, sad je to već, prošle godine to je zašto da je pokazano da je, znači, ne postoji količina alkohola koja nije toksična za organizam, što je istina i mislim da sad već neke zemlje već stavljaju te disklejmere na boce da uzrokuje rak i kod žena je pogotovo povezano sa rakom dojke, sa rizikom za rak dojke. Tako da možda za neke druge epizode u detalje, ali za spavanje bi preskočila. Da, definitivno bi preskočila. Alkohol nam je uzeo dosta vremena. Sljedeći... kontrola oko spavanja. Stvari oko spavanja. Kod mene izbacila sam gledanje u mobitel prije, čitam knjige. Znaš šta? Pozdrav Lej, samo da kažem pozdrav Lej, koja je moja sučitačica Fort Wing. Ali trudim se čitati knjige. To je sekta, ako niste znali, ali dobro. Ja ću, ako treba, ako se zainteresirani, jedan podcast samo o fantasy novels for young adults. I pišite u komentarima. Ali uglavnom čitam prije spavanja, tako da se uspijem umiriti. Trudim se znači soba mi je u prosjeku hladna, ne znam, 19 stupnjeva, otprilike, 16 do 19, koliko bi trebala kao biti. Spavam sa maskom, tu sam čak donijela sam, znači spavam s ovom maskom za spavanje, da imam apsolutni mrak kad idem spavat, a ujutro se dižem na alarm koji mi nije na mobitelu, nego mi je, znači zaseban alarm još ima ugrađeno svjetlo da te polako diže po zimi, jer pošto svjetlo u Berlinu nema do 11 ujutro valjda, onda ima to ugrađeno svjetlo koje imitira dnevno svjetlo. I šta još radim sa oko spavanjem? To je, ja mislim, što se tiče okoline, da ja isto trudim se, hladna soba, pomaže si. Maska, nisam baš, ne baš uvijek, ali mračan prostor u svakom slučaju. Ako spavam negdje drugdje gdje nije mračan prostor, onda si stavim tu masku. Šta još? Ne spavam više sama, to je sad ok. Dosta sam osjetljiva na zvukove. Ali to od kad sam rodila, prije ne toliko.
I mislim da je to što se tiče okoline. Gadgeti, da spomenemo gadgete. Da, pratimo spavanje. Imamo obje ovaj Oura Ring, ali ima još nekih drugih gadgeta, gotovo svi pametni telefoni danas prate spavanje. Meni ovo baš jako koristi. Meni isto koristilo mi je, koristim još uvijek. Ja ne određujem si život sa tim rezultatima, ali mi je zanimljivo vidjeti šta mi izađe, znači koliko sam dugo bila u dubokom snu, koliko sam bila u REM fazi, koliko dugo sam spavala, da li sam se budila i tako to. I šta sve utječe na promjene u spavanju. Ali nije da si ako mi kaže da sam imala neki loš score, da mislim, evo sad mi je dan usran, ako ja imam osjećaj da sam dobro spavala. Da, ja isto mislim, nekad mi se desi da ja se super osjećam, a rezultati to ne pokazuju i obrnuto. Da. Ali za neke dugoročne trendove mislim da je super da se prati malo da imaš i navike. Može pomoći u stvaranju boljih navika, razumijevanju i stvaranju boljih navika. Nisu gadget, iako mislim samo možda Whoop, narukovice, smart dosta watches. Popularna, da. Znači svi imaju tu opciju spavanja, da prate spavanje, tako da počnete pratiti spavanje. Suplementi sam ti htjela reći. Nije gadget, ali su dodaci. Dodaci prehrani. Da, ja trenutno magnezij, ali moram reći, ja uzimam kompleks. Nisam nešto sad u ovoj fazi trenutno nisam nešto konzistentna sa tim suplementima, ali magnezij mi je pomogao. Eksperimentiram sa melatoninom trenutno i to mi čini mi se kao da funkcionira za mene. Melatonin je tricky. Melatonin je tricky i postoje različita mišljenja, tako da je to nešto što bi trebali raspraviti sa doktorom, svi ponaosobno, šta prije melatonina, kad sam se počela aktivno baviti spavanjem i kad sam krenula spavati sama, meni je GABA bila fantastična. Okay. Fantastična. Da, ja nikad nisam probala. Od suplemenata, mislim konkretno vezanih za spavanje, to je to, ja mislim što se mene tiče. Ja. Iako, sad ću reći, znači nisu suplementi, ali je nešto što mi je pomoglo, što mi je zapravo najviše pomoglo sa simptomima tipa anksioznost i noćno znojanje, to je progesteronska krema. Znači, išla sam na tu hormonsku terapiju, a pošto, kažem, baš mi je bilo neizdrživo. I ove sve stvari ostale o kojima smo pričali je baza, ne možeš bez toga, ali konkretno, recimo ta noćna znojenja je bez obzira što ti napravio, to će ti se događati zbog tih fluktuacija hormona i meni su nažalost bile toliko velike da sam morala uvesti nekakvu terapiju tu i ta progesteronska krema je baš bila life changing. Ja sam isto na kraju se odlučila, mislim konkretno sam u razgovoru sa doktoricom, ovaj put je to bila doktorica Toljan, odlučila se za progesteronsku kremu gdje pri korištenju možeš eksperimentirati sa malo manjim dozama, za razliku od nekih drugih oblika gdje su doze veće, tablete, da. Kod mene je to isto došlo na kraju, kad sam sve ove stavke iz spomenutog paketa napravila. Nije mi, moj osjećaj je da mi nije toliko bilo presudno kod spavanja, meni je bilo presudno kod tih promjena raspoloženja nakon ovulacije koje su bile ogromne, drastične, teške, smanjeni živci, loše toleriranje stresa, bilo kakvih podražaja, to ćemo u nekoj drugoj emisiji, ali ta progesteronska krema mi je baš jako pomogla i sad sam eksperimentiram sa količinama, malo sam si sad povećala dozu. Pa ćemo vidjeti, ali u principu sam zadovoljna. To, znači, pričate sa ginekologom vašim ili ginekologicom oko toga, ako mislite u razgovoru s njima da li treba ili ne. Endokrinologicom. Tako, da. Žensko zdravlje bi trebalo biti šire Žensko od samog ginekologa. Žensko zdravlje bi apsolutno trebalo obuhvaćati puno širi spektar liječnika od ginekologa, jer ovo o čemu pričamo se ne događa samo u jajnicima. Tako je. Ali i to, odlučili smo biti hrabre i imati jednu cijelu epizodu o toj hormonskoj terapiji, tako da više ćemo podijeliti onda. I kako se razgovarati sa doktorima
oko uopće toga. Jesmo nešto zaboravili? To smo nešto zaboravili. Mislim da nismo ništa zaboravili. Nisi ti nešto htjela još pokazati. Da, evo sad mislim, sve šta ima, probat ćemo. Ja ti sad eksperimentiram sa ovom trakicom za usta. Ti imaš to profesionalno. Znači, moj brat i tata koriste ljepljenje usta. Mislim, isto imaju to ljepljenje usta, ali oni koriste onaj medicinski flaster. Pa ja ću isto sad početi koristiti medicinski flaster. Sam se uvjerila da ovo nema apsolutno nikakvog smisla plaćati, ne znam, 20 eura. Čak i nije neka boja. 20 eura za ovo. Ne znam, je li bilo 12 eura ili je bilo 20 eura za... Ljudi, dobro da ona za vas eksperimentira, nemojte vi biti da, nije potrebno da se kupuju posebne trakice, iako zapravo vidjela sam ti jedne gdje lijepiš oko usta, pa ti usta ostanu zatvorena, a ne na sama usta i to mi se čini super. Jer ovako malo ti je čudan osjećaj kad si zaljepiš usta. Zanimalo bi me koje imaju gore posljedice na bore oko usta, ali dobro, to možemo ili na one prištiće, ali nisam ništa dobila. Zato što spavam sa otvorenim ustima. Ne, ja nemam taj problem, hvala Bogu, bar nešto. I onda sam ti počela eksperimentirati i na početku je malo bilo, mislim čudan ti osjećaj kad si zaljepiš usta i onda bi usred noći to micala i trebalo mi je nekih, 3-4 noći da se naviknem i onda sve je bilo ok. I ima mi neki efekt te gabe koju sam isto bila uzimala, to neko dodatno umirivanje, kao da uploviš, točno se vidim kako uplovljavam u san, neki smiraj, sunset. Kao placebo tog ljepljenja. Da. Uglavnom, I like it. A stavi si to da vidimo. Stavit ću, sad smo onako gotovi, nemamo šta za reći. Imamo samo najaviti iduću emisiju. Iduća emisija dolazi za 2 tjedna. Da, i pričamo o debljanju. O debljanju i kako je debljanje drugčije kad ste starije od 35. Da vidimo kako to izgleda. Jako je lijepo. Da, baš je lijepo. Evo sad kad je Dita napokon zašutila, ja mogu malo ispričati o fantasy romanima. Šalim se. Ljudi, lijep pozdrav, hvala na slušanju i vidimo se za 2 tjedna. Ćao!